पाउसिदी जुम्पम उइबा मर उइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे नफी की दमक खनबा पार्टी दी बीजेपी खक्तने नफी सिंह भाई बाफुं फान तमना दबकी दमक क्लास 12 लोइराबा माइरोइ सिंह द लैपटॉप फिरगनी श्रीमती ईरानी कोनमथु सुब सही जादा मणिपुर भारत के मनुंग चली हाइबो फाव खंग बगमदब राहुल गांधी मणिपुर संघल लोइदबनी बॉयकॉट तौगदबनी चीफ मिनिस्टर नफी के दमक खनबा पार्टी एसी बीजेपी खक्तनी लैंगा कसिन नुपी सी के दमक स्कीम कया लाउथोले नफी सिंह भाई बाफुं फान तंबंगम नबकी दमक क्लास 12 लोइराबा नवी माइरोइ सिंह द लैपटॉप फिगनी हाइन वुमेन एंड चाइल्ड यूनिट मिनिस्टर श्रीमती जोफिन ईरानी फंगदोखरे एजुकेशन मिनिस्टर सु ओरिबा लमसांग केंद्र की बीजेपी मेरेप एस राजन की फिलहाल सिंखटपगी थौरंगु मरी लेनन मथके वाफम यूनिट मिनिस्टर ना फंगदोखिबने लमसांग बीजेपी मंडल सिंधुना पांगथोखिबा थौरम अदुगा मरी लेनन श्रीमती जोफिन ईरानी ना हाई दोचिंग भाई बसदी वारब मतम द फॉव मियाम बोलसिंगदबने अदब कांग्रेस पार्टी की लोसिंगबा राहुल गांधी ना मसामकी पार्टी बो लोसिंगबा पामद्रे हाइना फंगदोखि राहुल गांधी मसामना थाजदब कांग्रेस पार्टी बु करमना मियामना थाजगनी अमदि मियाम की करी तौरकनी हाइना सुभाना फंगदोखि नरेंद्र मोदी ने भारत अमदि लमदम असगी मियाम की याइफनबगी दमक होनारि कांग्रेस पार्टी ने नुपी की करीगुंबा याइफनब आशा फव तौरमदे अदब ngasiदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना नुपी सिगी दमक खंदुना जुमथुम खदिंगदा टॉयलेट थमगदबनि हाइना फंगदोखि ngasiदी स्वच्छ भारत अभियान की मखादा जुमथुम खदिंगदा टॉयलेट थमग्रे महिबासिंग की लमदा कांग्रेस ना सेमकिबा स्कीम दा नुपी सिंग कोइबा करिसो हापलमदे अदुबा बीजेपी लेंगक लाकपदगी जेंडर एनक्लूजन फंड हापसिंदुना स्कूटी खक्तना नतना क्लास 12 पास तौरपा नफी माइरोइ सिंह द लैपटॉप सो पीगनी हाना फंगदोखे नागालमरोमदा बीजेपी ना सही मंगा असिदा करी तौखरबगे हाइना हंगबगी महूता लेंगांग फोथोकलिब रिपोर्ट कार्ड अदु ओइना नैनो बिरेन कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की सही मंगा की ताम असिदा करी थबक तौखिबगी हाइना हंगबगी महूता लेंगांग ना फोथोकलिब रिपोर्ट कार्ड सिंग अदु ओइना नैना दुना बीजेपी ना तौखिब थबक सिंग अदु खंगना फोटना हाइना चीफ मिनिस्टर बिरेन ना फंगदोखरे सोगनु एच की बीजेपी की ब्रेप एन विनोद की इलेक्शन की फिराल सिंखटपगी थौरम द सरुग याखिबा चीफ मिनिस्टर न मखातना हाई स्टेट असिदा बीजेपी की लेखक लाकपदगी स्टेट असिदा चाउना अहोंग लाखरे आइबसी मणिपुर की मिपुम खुदिम न खंगनरबो वफम अमने अदब कांग्रेस पार्टी द अंदगी मिखल असिदा मखोय की एजेंडा लरक्तबदगी बीजेपी न करी तौखरपगी आइना हंगदुना लैरे मरमसना असिगुंबा मीना अफब थबक तौबद थगत पाहिदबा कांग्रेस पार्टी असि स्टेट असिदगी मरु फंगन मुदत मदम मोइरे स्टेट असिदा बीजेपी की लेंगक लाकपदगी लेरकलिबा अहोंब कया असि मखातना लहननबा लागदब मिखल असिदसु बीजेपी खक्तगी ओइबा लेंगक अमा मियामना धंबा मथौ दाई हाइगे थौरमदुदा सरुग याखिबा राज्य सभा की एमपी लेसेम बसना जौबना हाई स्टेट असिदा हाना लेरंबा हातपना ट्रबति उपाय लेट्रे हाइबा लेंगक अदुदा असौब थौदंग लौरंबा ओ इबुबिना लुसिंगबा कांग्रेस अमति मतम अदुगी डीजीपी ओइरंबा जॉय कुमार लुसिंगबा एनपीपी की पार्टी अनि असिदा मियामना भोट दादब असि मणिपुर मांगलब सुजारे हाइबा गपांगने मरमसना फट्रे खंगलब पार्टी सिंह असिना मियामदा अमुखना अफब तौरखिगनी हाना थाजब थंबा असि तोगलसी हाना मियामदा अपील तौखे कांग्रेस लेंगक मतमदा मियामदा जाथागिब हिंसा दुदी साथी हरिबा हितनरा फाव तौरमलोय चीफ मिनिस्टर कांग्रेस ना सही तरह मंगा लेंगक लेंग मतमदा लमदम असद जाथागिब मिहात मिफोन मियाम पुलिस की सही चावत मसिंग खंगदन अवाब कया खांगिबा दु मालेमदा यामना साथी हानरिबा हितनरा फाव तौरमगनी थाजदे हाना चीफ मिनिस्टर ना फंगदोखरे थंगमैबर एसिदा बीजेपी की मिरेप ओइबा जोतिन वाइखोम की नोंबगी ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस द सरुग याखिबा चीफ मिनिस्टर ना मखादाना आइ कांग्रेस लेंगक मतमदा मियामना निमित हेक ताबगा युमदगी मपान थोकबा किनाबा युमदगी मी अमा सथोकिबा मतमदा करी ओइरमगदगी खनबदा लेताफम खंगदबा अमदिन विदांगदा गरी मखोन अमा ताबदा मी फाबा लाक्लिबा नो खंदुना मैरा फाइबसिंग कांगबरकता हिंग एकलंबा कयाने मसदनतना लंबीदा चचबन हा कया हंगोय चोंगनबग लोइदना अहलमंदा दुद्दा तौबा मतम अदुगी लेंगक अदु हिटलरदगी हेना साथीबा लेंगक नतब्रा अना हंगलदुना बीजेपी लाकपदगी लमदमसगी मियाम पुलिस का मरी फारे लाइरबा मियाम नुंगाहनबा ngamle आइके पुनमक अहोंगबा लाक्लिबा असि बीजेपी की लेंगक लाकपदगिने मियामना अहिंगदा युमदा नुंगाइना तुंबियु आइखोइना मियाम संगे हाइबसि लेंगक असigi पांदमने बीजेपी ने मियाम की दमक तौगिबा अफब थबक सिंग मियामना काउबिगनो मियामना मिखल असिदा बीजेपी दा भोट पिबिदुना बखना पार्टी असि धागत बेरको हाइके नागालमरोमदना बीजेपी ने इम्फाल जिरी लंबीदा थोंग मचा अमा अनि खक साबकी वजाव गांगलिबा असि sanjendong sabaki sel fawu yaude ibobi lenga ki thabak sangbada sel laude arga thabak haidoklaba matungda law inkul jonar batafada thamoi sogi congress BJP ne luseng balenga kasin imphal jiri lambida thongmasa am ani khak sabagi wasaw ngangliba mayam ase congress ki matamda sanjendong sabagi sel fawu yawanate aina thawal esida anjigi merep oribo okram ibobina phangdokhre
Thawal Ningombam Ayalika Deliver Maki Yumda Pangto Firansi at Pagitoramda. Ibopina Makatana High Center the Visit in the Lengak Parapa, Sahita Nivan Sure. Ano ba sa ko Torangi Lamdadi Maning Alagasali Asona Maripur so, BJP na lusing ba Lengak Lakpa sa himang surabaso, sa ko Torangi Amata Daude Sindakak Tawragaloshele. Barang Makurugi Tong Congress Kimatam the Susana na plan Torambane. Tongani si Sabado Lupa Kro Samayo Vanade, Maside Manifuri High Court Sabagi Mamal Power de. Ato pa BJP na lusing balangak as nasabasi ay tagale. Ay di mina tawdi tawi ay batabane. Maray BJP lengak as na double engine ni Hayri. Chandra da su BJP, Manipur da su BJP ki lengak laire. Ani yusin na sakot taurang taurabade. Lamda masi sakot kani harga BJP na lusing ba. Lengak lak fasahi mga fazilak labasu kani botaw krabagi ay nangladuna. Congress ki matam da fay kalam bathabak tauram kaya chada humbutra marfu loiselam labat thabak sing lengak asina. Mamingi loisela ka miyam da sinababo double engine ki mathaura ana so hangke. Magatarakba atop pau amadana sahi mari fawagi angang puduna gari masa thauri basingge anokba sanagang law tokre. India government na angang single loina ba kangkong ani fan ba gari masa sing ba anuba sana kanglon sing law toki ba loina na. Angang sina helmet amadi safety belt sinaba yauna. William rider oina angang sing loina ba kangkong ani pan ba gari masa sing speed limit asipung amada kilometer di fogi sang dagi hena thawba yaroi aire. Hira masing mari leina na road transport and highway ministry na Gazette notice thokladun thama fandagi sahi mari fawagi manungda laiba angang sing yawpa kangkhong ani fan ba gari masa sing sa nagadaba ano pasat na kanglon sing adu law thok bani ano pasat na kanglon sing asigim batungina angang sing crash helmet dabade safety RSC na mathau taragane motor vehicle ek na semba ano rule sing asi cherul thok namitagi sahi ama ho pasat nagane safety harness asi athokba musung atongba ani mak sin nagadabane Mitai vo STDC da sanhanaba sanction ba khongjang da athing ba pirpa yaning de STDCM. Mitai vo STDC da sanhanaba sanction ba khongjang da athing ba pirpa yaning de Anasarul Drive Demand Committee Mani for STDCM na phangdorakle. Mitai vo STDC da sanhanaba sanction ba khongjang ki manung chana awareness ki thoram na minni. Sa tharaba tung ta asigi taraga humda ki nabidang da condition violate tawre aidun permit cancel tawkiba adu chaning da ba phangdok pagal loina na mikhal ka mari leinava campaign Publicity sa thariba sing asida di condition amada thambida fra aina SDDCM number ilainaba sing da haklagle Sadu Drive Demand Committee of Manipur SDDCM ke General Secretary ke Bokendra sina thadorakba Charula manhai lubas gilising makada Manipur ge yellow fruit mitai vo estelista jahundana masagi saktam ngak sanava Constitution king aglo fi aina India musung Manipur lengakta taksin duna lagle Ado mamang da palamba amadi haujik palipa Manipur lengakta taksin duna lagle Ato India lengakta thafam thokpa recommendation thabidan dalakli asuna namsin tu lakuna faliba lengak asigi sumatam lo chalaptuna Manipur Assembly ki mikhal ki matam law thu ki vuga loina election ki model code of conduct so sahi asigi January sajat nifan dagi jana bahawrakhe model code of conduct jana ba hawki vuga loina lengak asine isu asigi matang da thabo pai khatpa ngambagi pangal su loigre ato mikhal ki matam law thu krobasu isu asi yan bhamut ta khangmin adun asetpa Perablawi na amadi karam pamiyo na mitay yauna yellow missing isakam kanana po na ragadagi ay bakangdok minanaba loudspeaker. Sinadun street corner waiting sa tanabagi Parliament Infal West ki DC na ta asige. Taraga nito itagi kun mari fawagi eba vivira ki Parliament pinakpo matamda condition karangak na dabas tamlaki. Maruhin na COVID ki SOP ngakpa mifundava community face tawdava. Sound low volume da sinaba illegal slogan na tragna fastun thethaba sinising bane. Karigamba condition sing asi bahul tawrabade. Mangjong information pit na permit asi cancel tawgani aba wafam sing palake. Awareness asi namit nini sa taraba matung tha asi ki taragam doige. Namidang da condition bahul tawi permit cancel tawre aiduna. WhatsApp ki kudang da PDF copy amatharake. Madang asi da authority ki mafam da hangjaning bade. Mikhal gabari lain of campaign publicity sa thavan sing basing asi dade. Condition amada thampi dabra COVID ki SOP loudspeaker na sing basin nabagi mohongda restriction thampi dabra SDDCM ki athingba thamli base miyam ki democratic right nam thabane atopa pau madana BJP ki miyo chamanga rom NPP da sangre haibasi yumpham yaude pasui kan ragi NPP da handak BJP pasui mandal ki miyo chamanga rom changlakre aina phangdok liba ase mari laina da yumpham yaud bani aina BJP pasui mandal ki president yumnam konchona ngasi permission ko una amada phangdokre ngasi tera safum direct laiba sapam kebagi jumda pam khogiba pawgi mifam amada kunjona makata na hai BJP fasoi mandal ge executive member kunthagi marungda miyo ahumka vice president ngangbam moden secretary M Biren amadi executive RK Chandravir arba miyo ahum asi khaktane athai BJP ki tokfa laite RK Ramesona political ki khodong sabal lawna ba khona bane pasoi ge entre BJP map angle kalle haujik su
BJP map angle kale hausi mi ka changla kada balai re mikhala sida BJP na jamna hen mai fa kani hanu so phangdo ke Robin amasung Hemanjit CPI dagi tan thokle haukibo February sechat tara ka taruk ta pham ki ba Wangsing Tenta Local Council CPI ki Extended Local Council mifam the party ki state executive oriva as Robin amasung state councillor NJ Hemanjit nin lamjing duna local council asige party member kia BJP da Ponsinara Khonarabagi Thousil Kuna Kanarapa Matunda anti party uraba comrade Animak Wangsing Tenta Local Council the Gitantok Naba Wari Plokre and CPI Manifest State Council Gi Secretary El Sotin Kumar Tatorpa Serolamana Aire En Birinbo BJP na Maniforgi si Minister Candidate Kale Iva Enkit Biduna Woodcre State Asida Pang Tokiva Paul Rayleigh Amada BJP National President Jeffina Dana Maki Public Address the Karigumba BJP na Mai Paktun State Asida Nova Lega Kapasem Labadi Party ki MLA Sing Adu si Minister N Birenalo Singadi Ana Fangdok Laduna BJP na Lakatur State Assembly Election ki Maniforgi si Minister Candidate Kale Iva Enkit Biduna Woodcre Aina NDTV ki report aman haire Pawasik matungin na JV na dana makatan ay sahi mga ki mamangda Manipur ki phibam karam tawke hausin na karam phibam dalay abasi election ki basis aduni ay ki BJP ki marip ibo masabu MLA amu wan baka ki thawa nate ay khone ibo masa Susin Robo Assembly ta thaga dor asigi maramde makhoi yauna NPN madi atopa MLA khudim na Manipur bo makatan na sokhat parom da purang na bani ay ki Saigul sigi angan basaruk te minister ki strong hold oiba kumjali singani ani dagi hauna mai factor lakliva aingang es da pangthokwa for campaign awdopi tharomda BJP ki senior leader amadi Manipur in charge Sambit Patrana N Birenbo Northeastern State asigi oina party asibolo singani aibe ingdi peke N Birendo jingba lenga na fikiba afaba lenga amadi chawkhat kongthang sing aduna maram oiduna maki lising makada mikhal thekna ka doriba asida BJP na chawthok saba phawi haike Party asigi makok thongba lusing basing na N Birenbo chahi asigi assembly election manungda lusingba amu oina khanba asi masina ahanbane Magpa party asina si minister candidate oina officially lautok tana lakibane aroibada content sing asigi marwaiba pawkara asiba pawtam jariba Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi yang biriba punamak pathaga sari channel asina adomda kanarabadi subscribe to Tribes na subscribe to birmaloina like and share to buskawi kana punamak po amuk hanna thaga jari